大家平安，jauh tu soka jam-jaman nama kecinana sudibat. Saka tu soka jam-jaman na ulica supui na kai na semas imazai tua Timothy ya sangasan, imazai tua sepaca suratan, imazai tua wuna makayam pacuta puru katu wuna makayam. 提摩太前书10章6到16节。爱主啊，那么呀，督促nusu situru tua mara becek-becek sija mana namasa nangwangwa suna sa sekaulan ni Kristo Yesu au akai nuata kisusuan katua su pinasusuan kauridana turu mana uri sibarana lemtu nuasu saruan mayangata semumaban nazwa nakuya-kuya atau ciker katua zua nekano patarvana mili-milingan au kita baku kimaju tua kakudan nua sija ai chua kita bak tua kina sabat-saban ki cara izua kamangwaan na keri lakwa ai chua kita bak tua patara babak taizua kamangwaan tua kemudaku danga ayatwa ai chua tebril si ai vivo pitucu pitebril uta izua sakamaya sinkietses kamangwaan ai chua kai na seminaru saka sedala pada tabarakan au maban anya sikazeri-zeri anya siserapai kipusensengan ayatwa anya puzangaran nya sini paparanga za pitwa walu ta parau ta semas imadu kaki elingan nua sau-sau wanga para bacanga sija mana kaki elingan ai chua namaya tu chua pada zekatan turuan nuta taya madu nuka tima kakedia ananan ula nekano naya semam paterengan dan nusun ula suna napasusangas sakamaya namasan kaki coran tua sija pitua su si aivuan su sikudan su kilibak su sarwan katua su mapas itan pitua sumupu tua sisiu paranda tua ari-ari pitua temau siker katua temuru kisamulau tua su sensengan pada mantir zaken maya seman neka cilimasa sini paati dan nusun maban nazwa pinaka tua palayan nua ro pakalakalang tua warung nua cemas katua zemapat nua marka cioro pagau-gau dan nusun kipasabitu tusa namaya tucu sasu pasusu no maya tua zuanga ki marulua yanga tua timai banga asu pina tuturan kipaporingavu tua su sikudan katua su situruan patuturan sakamaya no maya tazuasu kisuna mapas ling kimadu ki mapas ling uta kiranda sa kiparai danusuna marka cau-cau aichu kainwa semas sinivichi kimazai tua
提摩太前书4章6节到16节。ai chua linaw tian lamuna pasu nanga gemalu tu suaka jam-jaman asini putarwan tianucin基督耶稣的好仆人那样，你基督啊难忘忘啊萨斯考拉那样。当我们成为教会的领导者，不论是牧者、长者、团契会长或是小组同工，我们都应该取许自己成为主基督耶稣的好仆人。我们必须看重本身敬虔生活的锻炼，常常拨出宝贵的时间与主耶稣亲近，并且愿意不断的虚心学习，阅读圣经和属灵书籍，操练信仰的生活。同时，身为教会领导者的人更担负重大的教导责任。当教会领导者在教导圣经或是信仰内容时，千万不能态度轻忽、随便，而是应该认真的预备。通过如此的行动，使自己在灵性上得以长进，也使教会信徒对于基督信仰有正确的认识。Sinaya janucin tu soka jaman-jaman asini para luai janucina pakelang tu mataino amana nangwangwa sa sekaulan sinaya janucina mapodat latina na pulingalingaw ati mga latina na kemelang tu namataino tina anamasan nangwangwa sa sekaulan sinaya janucina mapolat latina na paenet tu pana bataje katenwa semat janucina mapolat sakatu soka jaman-jaman na sinipaki ni menam janucin。在上帝的面前，我是否尽心尽力成为基督耶稣的好仆人呢？Akisunana nakisamula akisunana namakaparay to mana sa sekaulan to mana nangwangwa sa sekaulan ni 耶稣基督sinaya janucin。在上帝的面前，我是否尽心尽力成为基督耶稣的好仆人？Sinaya janucin tu soka jaman-jaman asini paki nemen janucin saja napulingalingaw saja pibarungi saja kinemenem saja inuli ayakan apa semarau saka kainuli。主上帝，求你让我看见自己的不足和软弱，同时愿意认真学习如何教导正确的信仰内涵，也愿意努力操练自己敬虔的信仰生活，成为你忠心的仆人。奉主名求，阿们。Mali-mali tu soka jaman-jaman nama katina na sumupu nama katina na kitulu katina na paena tu soka jaman-jaman na sinipawaya pada zekat tenwa semacam Cina mapulat saka mali-mali 大家平安，谢谢。Latina na suliva tu soka ni adaban ayakan apa semarau mali-mali